Helo hlydynne fáilte chun na taíachcín an na ngeallan fascéir obair réin agus is me sé céirí. Céirs neo an gospel diva mar a chanas in ddíis is a taíachcíne. Ha me sé i ggócha hu sé mód in a glasachu dá bhíle sa nui díag. Ha mi has de Shane Paula rí kosher galig mealavich. Ha mi has de stúrig kosher na fier. Cholich ich in het tua agus sé am únar is a sem nos. Cuideoch ha mi gal páist is farbe sé charid choirí carriage úd blianase. Stoch go bhfuil jólacher sé písmáhir gon tseku. Sjoe. Agus ha kolch gon de woordige bouwmoor a choriken. Yeah, Davies ook. Gaan ik kunnen. Yeah, so ha mer zijn. Gaan jullie dan? Just a blunese ha kosher ure akamse. Agus ha mis in am studie zo'n kosher jaarlijk op een rein. Hoos mis in na de roos in gu ellen. Agus she kosher de feed va. En ik kosher jaarlijk op een rein. Het goldig. Het maar tuúlach acham sa agus ha misisi garige chudrút agus ha de LinkedIn am sa ha mi chotáite nópere hat ere dhéanú mar ha is ha sin dénne fiúr ris a bhód ná sin de ríal an glasachu. So tá acham sa hastri dhéanú hih árain agus tíoch útíige chu dóis brogan ruút an gléinsoch so hí sin dé hetdul ha sin in glasachu ach sto go bemiddas cé se pikken dinne ruút an hamise dú ar sin sin sein. Tí das.